นี่ละสุดวิดีโอเรานั่นลิตุมพันนักวันปีมาเท่านั้นก็ทันพอนจีละบางกีก็ส่งสิจ็อบการ์ดก็ apply นึงจิมาละเป็นจ็อบการ์ดก็ apply หุดก็ PPA document สิกันนึงจิมาform คนนั้นสิกิลงจิมาละเป็นละบาง so form คนนั้นสิกิจอกดำนึงจิมาละ so พุทธักปีนี้นั่นลิตุมพันละสุดวิดีโอเรานั่นทันไปจีนี่ปอนิกโปนั่นลิตุมละสุด YouTube channel นั่นถ้า subscribe เกลังพุทธ subscribe อีกคนละเป็นวิดีโอนั่นลิตุม share ปอนิกอนตั้งแต่นอนประเทศเป็นจ็อบการ์ดก็ส่งสิก็ apply นึงจิมาละ so พุทธักเลลังปอนนังละเป็นเจทันปอนนังตั้งที่นอนประเทศเป็นอาซัม job card apply 2025ละบางโซ details เลยจะทันปนแล้วนะละบางโซวิดีโอเรานั้นตุ้มคิดเห็นปนลงจีละบางกี่ก็ส่งสิฟอร์มกับ fill up นึงจีมาละเป็นกู PPA document สิกันนึงจีมาละเป็นกูนัดสิละบางโซa form ละบางกี่ก็ submit ดำนึงจีละเป็นกูอันหานี่เป็นสิละบางโซ job card บางกี่กิลงจีมาละโซพุทธักจะทันปนแล้วนะนั่นลิตุ้มjob card apply je apan arta la bangki 18 plus nang ji la pehola ka apply vek abang phu abang fees tame merit tang nang po la pen candidate la bangki rural household nang po la pen son thak documents kenang ji la bangki nalitum dak aadhar la pen voter id do nang ji aadhar voter id do nang po la pen address proof do nang po la pen photo passport do nang ji la pen bank account details bank account details la bang kenalitum SBI bank accounts tami chokji Assam Gramin tami chokji sitami nalitum Aadhar card pen killing kidotang a bank account nang po la pen active hoy a bank account nang ji la pen Assam Gramin ba nalitum SBI account avi pulotang te prabjin pen nalitum la Indian Post Payment Bank bang nalitum ingpu damikon Indian Post Payment Bank jong si ingpu lo pulotang te nalitum sarkar pen ko an ma scheme ta labang so account na long si tangka bangke jang ponik po la si la Indian Post Payment Bank ko son si kang puneng jima la so aputhak stame ni li video bang anali tumapan nang wan pida prang po la pen non ko son si ka apply nang po la job card la bangke how to apply offline nani tum ko son si offline ka apply nang jima la so puthak ni lin nang than pachini ponik po nalitum local gram panchayat mate block office long damigon ada nalitum job card ke apply ji afan a form bana alang litum nang ludon ikpo labang so form nalitum fill up nang po lapen koson si fill up nang ji ma no nalitum labang so video long thek pon long ikpo la si video nalitum asap ta skip rinon mate video labang so video labang ke kilang nalitum pajod ikhuno la lapul nalitum details salam labang ke chini pon ikpo lapen hala so form nang lodun lo plotang te nalitum fill up nang po fill up thai pen fi documents kenang so documents nalitum pabondu nang po photo pabondu nang po lapen puthot nalitum block office tong dampen labang so form bangke submit dam nang po lapen form submit pon ikdet pen fi alang litum dak verification po verification det pen fi labang so job card labang ke within 15 days pen nalitum labang so job card labang ke long pon ikpo lapen labang so job card long lo te nalitum la job card asai jong se claim lo pulte labang so tangka bangke nalitum long donik fit long fit po lapen online stame apply ikme sitame citizen la public tumbang ke online pen apply ikno online pen apply i pulote nalitum la Assam direct block panchayat office si alang litum si online a process tame claim ponik po noni litum son labang ke online bangke apply dun I know no laben labang so job card labang ke ningkan for penla ta puthot renew thunang po da valid for 5 years an lapen ningkan isi along nalitum da 100 days labang ke kam claim nang po lapen koson se kam claim jima pulte mo block office pen alang litum nang pachini ponik po lapen hala so job card asai jong se claim nang ji pulte hala sub claim do nang po lasi ningkan ing silong labang ke 100 days labang ke kam bang long po lapen angka bang ta nalitum long ponik po lapen 1 day long ko an si job card datang ka ki pi pon ba kiron pon ma kidam tang 2024 lapen 25 aparman labang ke arnisi along 249 an si per day ki pi pon lo lapen alang litum direct benefit transfer si ki pi pon mate DBT hin pensi alang litum pi pon lo jong si biniason job card asai claim lo pulte ladak MR doji labang MR along sign bang pinang po lapen MR alang litum pon lo pulte
within 7 days sang bong penalitum la ko an ma kam ke claim hafta si ba hafta hini ason kam claim la bang so tangka bang ken alitum long ponik po laben state data till la kidam taning kan December achiklu an kon an sidak job card ka issue pon ma lapen active workers ka an ma lais details na nalitum dak thek ponong ji lapen kopi ni jong senali tum kachini kang tunglang pulo tangte labang so helpline number mate toll free number do la so number long koligon alang litum details alam bangken nang than pachini ponik po tale non pathiek pen koson si form ka fill up nang jima kopi piason ma la so puthak le lang pon nang la pen aku chithan pon nang la pen non nalitum la screen along ke thek pon long la bangke job card a form la bangke nalitum area pen sub search prek chat ta haji mene stame ka fill up oneng ji la bangke isi vet lo kopi piason si ka fill up nang jima la non nili nalitum ma fanang piklang ponik po ke chengsi ke apply vek ji abang phu ba abang phi amen dak tok nang pon number 1 long bangke la pen la number 2 along bangke further mate husband name tok nang po jong se arlo so men pen jong si apply dun pulo tangte la dake husband amen lo la number 2 along ke jong si pin so jong si apply dun pulte dake alang father amen si tok dun nang iko la pen number 3 along la bangke na litum age lo mate arta ko anma la tanali tum dak pen fill up nang po number 4 along lang dam lo putte sex la pen la lo sex lo la pen men ma o men ma la bangke na mate male ma female ma la bangke na litum la bang sodim tok nang po la pen number 5 long do tulang SC ma ST category ma la tanali tum dak tok do nang po la pen jong si ration card do pulte la number 6 long bangke na litum ration card number tok do nang po la pen la ration card number tok dat pen dan litum la voter ID ba voter list lo na litum serial number ko an ma la son serial number tok nang po la pen PO tok nang po la pen number 7 long la dak bangke address lo fill up nang po wrong amen la pen PO PS la fill up nang po number 8 la bangke village panchayat mate konat mana litum la area village panchayat doma ve ma la somen tok nang po mate panchayat ave pula nalitum dak block amen le tokta chok exi number 8 la long ke number 9 la bangke nalitum fill up nang ne la ke details of disability jong si ka apply vek abang phu abang phi abang aria king mimidet ba ka hong hab la son du pulte la bangke alang litum da details bang mention do nang po la pen 10 number along bangke preference of nature walk la tanalitum tok nang ne lo la pen number 11 la bangke declaration lo dan nalimen tok nang po mate ka apply vek amen tok nang po la pen ka apply amen tok det ben api dak nalitum la place bang tok nang po la pen det komantuar ni nalitum ka submit dam zima la pen la dak bangke la ka apply vek abang pu abang phi sign mate signature mate amen bang tok nang po la pen puthot la aber theklong ji dak bangke family details la bangke add dunang po bangko an phansi job card along ke add ponchima job card along la bangke osomara tum phan bangke add ponong le 18 jong si plus lo lo tangte alang li tum amen bangke dak tok dun long lo mate add ponong lo la si bangko an si ke add ponchima kicheng si dak serial number 1 la bangke ke apply vek abang phi ba abang pu amen tok nang po la pen la ber an dak serial number 1 2 la putok pon bomon la pen dak bang amen tok pon bom nang po la pen dak relation ko pisi ka chipo ma husband wife lai tok nang po la pen male ma female ma pin soma lo soma la bang so box salang tok nang po la pen la po kung bangke arta mate age tok nang po la pen la dak ko an se family members ke at pon ma la so aadhar ta nang iksi la pen voter ID do pol voter ID ta nang po la hini le pidun chota choklo la pen bank account do pulte bank account stame alang litum bank account stame pidunang po la pen dak puthot sign of applicant matika apply vek abang phu abang phi sign bangke dak pinang po la pen documents la bangke nili amo ta pulo aadhar card nangji la pen voter ID nangji bank account la ke thom le don da chok la pen photo la bangke nalitum pak thom an dak pa bondo nang po la sodim ho la pen ho dak nalitum area form along bangke photo pa bon dim ta duta iji mine la si hola bang so form along nalitum photo pak thom la bangke pa bon do nang po la pen kuna se thom dam nang jima pul nalitum block office tong dam pen si hodak si same dam nang po la pen within 15 days sang bong nalitum a job card la bangke long ik po jalalo a process la bangke
si kumama tum si job card kidutang ma kabima na litum labang so comment video comment na long togra than pachini gon lapen video na litum share igon la sonson update na litum kilong verji apan pura labang so YouTube channel na litum tenini pin pen subscribe igon tangai do me thak me kado kabe kar british 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tami nilin pen kardom